الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Stau recebiendo soft pecicara flara cik Bisa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من
جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمود بلسان المؤمنين المتفضل على الخلق أجمعين. لا نحصي نعمه ولا نعد آلاءه ولا نحيط بإحسانه، فله الحمد كله وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر سام له المؤمنون تعبدا ورقا. الله أكبر قام له القائمون محبة وذلا. الله أكبر
بذل له المسلمون رجاء وخوفا، فالله أكبر على ما هدانا، فالله أكبر على ما هدانا، والله أكبر على ما أعطانا، والله أكبر على ما أولانا، ولله الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. La première chose qu'on doit dire dans ce grand jour, c'est le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions de nous avoir donné la chance de passer dans ce mois béni, le mois de Ramadan. Nous le remercions de nous avoir donné la santé, d'avoir pu jeûner. Nous le remercions de nous avoir donné la chance de pouvoir sortir et de donner aux nécessiteux. Nous le remercions de nous avoir donné encore la chance de l'adorer. Allahu Akbar, Allah est très grand. Allahu Akbar, Allah est très grand. Et nous le méritons, on doit le remercier infiniment pour tous ces bienfaits qu'il nous a donnés durant ce mois béni, le mois de Ramadan. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce mois béni. Alors, la première chose qu'on doit dire, c'est Alhamdulillah et Allahu Akbar. Nous le remercions et nous le glorifions. Rala sira na pavejeng, nilawatra voalohany tokony lazatsika amin'izao famarana ny volana Ramadan izao dia ny fisaorana sy ny fankasitrahana ny Tompo Allah. Isoratsika Tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fanomezana antsika fahasoavana na ahafahantsika nanatanteraka ny fifehezana nandritra ny volana Ramadan. Isoratsika izy nanometsika fahasalamana vitatsika tanteraka izany fifehezana volana Ramadan izany. Isoratsika izy nanometsika fahasoavana nahafahantsika namoaka ho an'ireo sahira. Isoratsika izy nanometsika fahasoavana navitatsika nanatanteraka ny fanompona rehetra izay tokony nataotsika nandritra ny volana iny ka ny teny voalohany dia dia hoe isoratsika Tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fahasoavany rehetra arakasitrahantsika izy. أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اتقوا من خلقكم ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فلا فلاح لنا إلا بتقواه، ولا حول لنا ولا قوة إلا به، ولا نجاة من عذابه إلا بالثبات على دينه. فاللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق إلى أن نلقاك. ونعوذ بك اللهم من مضلات الفتن والمحن والأهواء، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا سميع الدعاء. Mes chers frères et sœurs, nous n'allons pas trouver la réussite dans ce monde si nous n'allons pas suivre l'enseignement d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous venons d'Allah et nous allons retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'allons pas trouver la force sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous n'allons pas trouver la réussite si nous n'allons pas suivre l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la deuxième chose qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nous donner toujours, c'est-à-dire la bonne voie, et de rester dans cette bonne voie jusqu'à la fin de notre vie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala aussi de nous aider encore après le mois de Ramadan, de penser à lui et de l'adorer et de le remercier. Dia isika rehetra avy any amin'ny Allah ary hoantsika ny verina indray andro. Ary tsy misy fahasoavana ho azitsika raha ohatra ka tsy matahotra azy isika. Tsy misy fahasoavana ho azitsika raha ohatra ka tsy manaraka ny fampianarana nampianariny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ho atsika. Ka ny zavatra faharoa zany angatatsika amin'ny Tompo Allah dia mba hipetrahantsika mandrakizay amin'ny lalana izay nampianariny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ary magataka amintsika mba tsy hitsahatra hanompo azy lalandava sy hankasitraka sy hisotra azy. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. أيها الناس هنيئا للمؤمنين بإيمانهم
وهنيئا للصائمين بصيامهم وهنيئا للقائمين بقيامهم وهنيئا للمحسنين بإحسانهم يحضرون العيد وهم من بين الرجاء والخوف رجاء القبول وخوف الرد اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا ومن المسلمين الصيام والقيام وسائر الأعمال وباركها لنا وزدنا من طاعتك واصرفنا عن معصيتك فإن قلوبنا بيدك تقلبها كيف تشاء. La troisième chose, mes chers frères, c'est qu'on félicite tout le faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la chance d'adorer Allah. On les félicite et on demande pour ces gens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur adoration et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne le paradis. Vraiment, vous êtes heureux, vous avez pu accomplir le jeûne, vous êtes heureux, vous avez pu accomplir le salat al-tarawih, le salat al-tahajjud. Vraiment, c'est une grande chance. Vraiment, c'est une grande chance. Vraiment, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé que vous avez fait. Donc, vous êtes vraiment heureux et vous avez la chance et vous devrez toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours la chance à l'adorer et à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et nous demandons toujours et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala parce que notre cœur est entre ses mains, donc c'est à lui qu'on demande qui nous guide toujours dans le droit chemin. Salam badena sambata ireu na afakante sambata ireu izei na vida na terra kali fanukuna na reza na Ramadan sambata ireu izei na vida na terra kali salat tarawih ni salat tahajjud ari isi kami zanzavata izandia mangata kasimitalau ya Allah bawangkeni ni zavata ni fanukuna na tatalasika ari mangata kamtupa Allah subhanahu wa ta'ala ko isika bayekeni zani barwapeta mantakzaisika am nizani fanukuna antupa Allah subhanahu wa ta'ala izan wa amma man farratu fi Ramadan وأضاعوه في القيل والقال ومشاهد الزور والبهتان ولم يصونوا الصيام ولم يحسنوا القيام ولم يمسكوا اللسان ولم يحفظوا الأسماع والأبصار عن الحرام فخسارتهم في رمضان أعظم من ربحهم. اللهم فهدهم صراطك اللهم فهدهم صراطك اللهم فهدهم صراطك وحبب إليهم طاعتك وبغض إليهم معصيتك وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. Par contre, celui qui n'a pas pu bien faire le mois de Ramadan, celui qui n'a pas pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois béni, c'est lui qui a délaissé pas mal des obligations dans ce mois béni. Pour ces gens-là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. Pour ces gens-là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne encore la chance l'année prochaine, ainsi qu'à nous tous, Inch'Allah. Awanirau izet si de la vida na natatirakan sa bulan Ramadan izan, arakan fapenaran pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia niasika lazaina wanizuro dia niwe, makata kami Allah isika ba aatadan bulan Ramadan wa amtonawa bizrewa ariba paitini Allah amilalan maisi siyang fapenaran pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam artubna nen na irewa arimibe pakam tu Allah subhanahu wa ta'ala nun ni sinanterani anireu adidi izai na petaka tamni zureu izan wa adimu ibadallahi ala al-amal as-salih ba'da Ramadan فإن الله تعالى يعبد في كل الأزمان والأحوال وبئس قوم لا يعرفون الله تعالى إلا في رمضان. حافظوا على الفرائض وبكروا للمساجد وأدوا النوافل ولا تهجروا المصاحف وليكن لكل واحد منا ورده اليومي من القرآن وحظه الليلي من الصلاة وقدر من الصدقة والبذل والإحسان وشيء من الصيام. Mes chers frères et sœurs, nous n'adorons pas Allah que dans le mois de Ramadan. Nous l'adorons tout le long de l'année.
nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Donc mes chers frères et sœurs, nous devrons continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est malheureux pour une personne qui a adoré Allah dans le mois de Ramadan et il l'oublie après ce mois béni. Ce n'est pas une façon et un enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seulement dans le mois de Ramadan. Nous adorons Allah tout le long de l'année, mes chers frères, matin et soir. C'est pour cela, gardons toujours les prières avec jama'a, venons toujours à la masjid et accomplissons toujours les nawafil et lisons toujours le Coran. Et chacun de nous doit prendre une leçon de ce mois béni qu'on a passé. Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni kwetan pin Islam dia sinifan penara na azul, getila imanu panandiamantan bulan Ramadan putin, ni bulan Ramadan diatakan bulan reta, tukuna numpunan tuba Allah subhanahu wa ta'ala, katuizin fanumpuna izay natotika, vai kisika fonan Quran, o kisika di masjid fona, o kisika anumpuni Allah subhanahu wa ta'ala fona, at situkuni yena, ni fanumpuna natotika fa, tukuni na nimeitika estanjaka, in bulan Ramadan na fatika, yena sara kukua, amni bulan afa, izay andalubatika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، اليوم عيدنا أهل الإسلام وهو يوم الفرح بأداء الصيام، فلنظهر الفرح والسرور فيه ولننشر البهجة به في بيوتنا وأسرنا ومجتمعنا، فإن الفرح به من شعائره، لنبر في عيدنا والدينا ولنصل أرحامنا ولنكرم جيراننا ولنلتزم في فرحنا بشرع ربنا، فلا نجاوز ذلك إلى المنكرات، فإن ذلك مفسد لفرح العيد موجب لسخط ربنا سبحانه مناف لشكره عز وجل. Mes chers frères, c'est notre jour de fête. C'est notre jour de fête et on doit montrer, c'est-à-dire la jouissance dans notre famille. On doit montrer cela dans notre voisin. On doit montrer cela à nos frères et à nos sœurs. C'est un jour de fête qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous. On doit être heureux. On doit, c'est-à-dire, montrer à nos familles que nous sommes contents. On doit essayer de montrer aux autres que nous sommes dans un jour de fête. Et on doit aussi respecter la loi de l'islam quand on est en fête. Ce n'est pas parce qu'on est en fête qu'on est autorisé de faire les choses haram. Au contraire, le fait des musulmans respectent toujours la loi d'Allah et l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soyons heureux, c'est Allah qui a choisi cette fête pour nous. Soyons heureux entre notre famille, soyons heureux entre nos voisins, soyons heureux avec tous les musulmans et toutes les musulmanes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. La sirana bavezei, feti tikanduan, feti zenu didini Allah wa tikanduan. Katu ifal kareta ifalem tena kajinesika ifalem romanditnesika ifali amni zezabatareta angkaskan tu Allah subhanahu wa ta'ala sifamenaran pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam miniyopef amni fanatanteranan feti o kisika natateraka izan feti zani amni famenaran pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasiyopef amni rezabata izaisimit. ولنتذكر في عيدنا إخوة لنا تسلطت عليهم قوى الشر والطغيان فأخرجتهم من ديارهم وسلبتهم أمنهم وراحتهم، فرج الله تعالى كربهم وخذل أعداءهم، فلنخصهم في عيدنا بمواساتهم والدعاء لهم. Mes chers frères et sœurs,
Nous savons très bien qu'est-ce qui se passe dans le monde islamique aujourd'hui. Il y a pas mal de guerres, il y a aussi pas mal de problèmes. Donc nous, ce qu'on ne doit pas oublier, ces frères-là, on doit demander dua pour ces frères-là. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. Donc on ne doit pas oublier ces gens-là, on ne doit pas oublier les malades, on ne doit pas oublier ceux qui sont dans les misères, on doit toujours les penser dans les doigts. Anduandia anfeti kastukumina na dinero rala izay irana bavy any amin'ny toerana lavitra ka misendra ady amin'ny firenena misy izy ireo isika dia tsy tokony manadiny izy ireo amin'ny doa isika ary isika tsy tokony manadiny ireo sy salama ihany koa angataka ho an'izy ireo ary tsy tokony manadiny ihany koa ireo sahirana ara-piainana sy ara-pivelomana ka angataka ho an'izy ireo isika amin'izao andro fety be izao mba omeny Allahu subhanahu wa ta'ala fanampiana izy ireo sy mba omeny Allahu subhanahu wa ta'ala ny fifalifaliana ao ambony izy ireo. ولنتبع رمضان بصيام 6 أيام شوال فإن من صامها مع رمضان كان كمن صام الدهر كله كما جاء في الحديث الصحيح. أعادها الله علينا وعليكم وعلى المسلمين باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وتقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال. Mes chers frères et sœurs, nous avons bien terminé le mois de Ramadan et bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui fait le jeûne de 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est comme une personne qui a fait le jeûne pendant une année. Donc on doit essayer de tout le moyen d'accomplir ces 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne encore la chance de vivre jusqu'au mois de Ramadan prochain et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés. Ralasina na bavazayna bitatika tateraga ny volana Ramadan ka mbola misy aoriana ny volana Ramadan eninandro amin'ny volana Shawwal izay tokony taterahantsika ny fitehezana ny ireo andro ireo satria milaza ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ny olona anankiray raha natateraka ny volana Ramadan fitehezana ny volana Ramadan ary nanao ny eninandro anatin'ny volana Shawwal dia tahaka ny olona anankiray nanatanteraka fitehezana nandritra ny taona anankiray. Aingany Allah subhanahu wa ta'ala amerina isika ahita ny volana Ramadan amin'ny tena ho avy ary aingany Allah subhanahu wa ta'ala anaiky ny fanompona rehetra ناتوتسيك. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا. اللهم ارفع المقت والغضب عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وأصلح فساد قلوبنا واشف بقدرتك أمراضنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنا نسألك التقوى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. عباد الله، بيننا أولاد يتامى، بيننا أولاد يتامى، فنرى أن هؤلاء مع أنهم أيتام أننا نسلم عليهم إن شاء الله سيكونون أمامنا هنا. تعرفون أن ليس لديهم آباء ولا أمهات،
يعني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح رؤوسهم وأن نسلم عليهم وأن نحبهم كما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعين. نعم. وكذلك خصصنا للنساء لأنهن بذلوا جهودا في الطبخ وخدمتنا في البيوت وخدمتنا في المساجد، فخصصنا للنساء 34 هدية، وسوف يكون هناك قرعة وسيحصل بعض منهن إكراما لهن ومحبة لهن وشكرا لهن بما خدموا في شهر رمضان. ستكون ذلك إن شاء الله بعد قليل. Mes chers frères et sœurs, nous avons parmi nous des orphelins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé beaucoup sur les orphelins. Ils sont parmi nous, ils n'ont pas leurs parents, donc ils sont là. C'est très bien que nous allons les saluer. C'est très bien que nous passons nos mains sur leur tête, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui donne à un orphelin, c'est-à-dire celui qui prend en charge un orphelin, sera avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Et aussi, mes chers frères et sœurs, pour le remerciement de nos mamans, pour le remerciement de nos sœurs, nous avons préparé pour ces sœurs-là 34 à 35 cadeaux. Ils vont faire, c'est-à-dire, ils vont citer les numéros tout à l'heure pour ceux qui ont eu la chance. Tout cela, c'est pour honorer nos mamans, honorer nos sœurs qui ont travaillé beaucoup pour le mois de Ramadan dans la maison, dans le masjid. Ils ont fait tout, c'est-à-dire pour s'organiser pour le mois de Ramadan. Donc c'est un honneur qu'on va les donner dans ce grand jour-là. قوموا أجمعين يغفر الله لكم وقوموا أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا وأن يرزقنا الجنة في الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا، أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة، فيك السرور والهنا، حمدا لك يا ربنا. عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's celebrate. عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day. La 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 la. Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Eid Mubarak to everyone out there. Whole families they gather and celebrate. Today's the day, so come on, no time to waste. Sometimes the world takes us so far, though miles apart. Today you're in my heart. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day. إلهي
enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Allah, Allah.